Kaixo egunon guztioi, eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Gaurkoan, hona etorria abiatu 2.0 gailua aurkezteko. Gailu berri hau, gaur egungo erabiltzaile guztiei bidaliko zaie, aldatuko zaie gailu berri hau. Eta, lehenengo nahiko nuke laburpen txiki bat egin esateko zer den zehazki abiatu, ez? Batzuk ezagutzen dugu, egunero erabiltzen dugulako, baina badago beste, jende multzo handi bat oraindik Gipuzkoan ezagutzen ez duena. Bidegik autobideak ordaintzeko Gipuzkoarren esku jartzen duen gailua da abiatu. Honek zertarako erabiltzen da? Alde batetik esiak altxatzeko autopistan, beste alde batetik ordainketa sistema bat da, bera, eta azkenik, eta oso garrantzitsua Gipuzkoar guztiontzako, deskontuak, orain dela 10 urtetik gorako deskontu progresibo ez gain, gastu limitea ere egiteko balio duen gailua da. Baldintzak, deskontu horietako baldintzak, Gipuzkoan erroldatuta egotea eta ogasunarekin zorrik ez izatea dira. Abiatu gailu guztiak aldatu egingo ditugu poliki-poliki, 6 urteko iraungitze data dutelako batipat, baino ez honegatik bakarri baizik eta zerbitzua areagotu egin dugu gailu berriarekin. 62.000 erabiltzaileek egin beharko dute aldaketa datozen hilabetetan. Aldaketa hori doakoa izango da, honek ez du esan nahi gailu hau jaso eta beste ordainketarik egin behar denik, eta bai esango dizuet guztira gaur egun 97.000 abiatu dauzkagula Gipuzkoan, 97.000 erabiltzaile dauzkagula Gipuzkoan, baino hasiko gara gradualki aldatzen. Iraungitze data lehenago daukatenek jasoko dute lehenengo. Hasiko gara lehenengo 62 milioiekin. Baina 97.000 guztiei iritsiko zaie aldatzeko ordua eta aldatzeko informazioa. Ze berrikuntza ditu abiatu 2.0? Gaur egungo gailuak eskaintzen dituen deskontu eta abantaila guztiak dauzkan noski, lehen esan bezala, Portugalen, Espainia osoan, Portugal osoan, eta orain Frantzia osoan erabilia izango da ordainketak egiteko. Orain dela gutxi arte, badakizue batzuk, gailu honekin Frantzian Burdeos ingururaino bakarrik edo pixka bat berago iristen zala akordioa, baino hemendik aurrera abiatu berri honekin Frantzia osoko barrerak iriki ahal izango dira, eta ordainketa egin ahal izango da abiaturen bitartez, eta baita ere noski parkinetako ordainketa ere, 2 ate daukaten parkinetako ordainketa egin ahal izango da Frantzia guztian. 2 ate daukaten parkinetako ordainketa. Horiek dira abiatu 2.0 honen ezaugarriak. Honetaz gain, abiatu honen ezaugarriak ere, ezaugarri teknologikoak bestea baino potentiagoak eta indartsuagoak edo garantia gehiago daukate aurrekoek baino. Eta guzti hau gehigarririk ordaindu gabe esan bezala. Gero, betiko kuota ordaindu behar izango da mantenimentua 7 euro, hori esan nahi dut beste 2 ate edo beste gailuekin konparatuta askoz merkegoa dela, baina abiatu berria jasotzegatik ez da ordaindu beharko ezerrez. Hutsa izango da ordainketa. Erabiltzaileak nola gertatuko da hau? Aldaketa hau nola egin ahal izango da? Erabiltzaileak email bat jasoko du, bere korreoan email bat jasoko du, gailua aldatu behar duela esanez. Bidegiren web horrian sartu behar du, eta hau da, abiatu.bidegi.eusen, eta norbere datuak eguneratu edo aktualizatu, eta gailu berria non jaso nahi duen aukeratu beharko du. Hau da, web horrian sartu, han egongo da horri bat, betetzeko datuak eguneratzeko horri bat, hori bete, eta gainera aukeratu behar dira 3 modu hauetatik bat.
bat izango litzateke aritzetan dagoen bidegiren arretagunean jasotzea, beste modu bat izango litzake korreosen, herri guztietako korreosen jasotzea, eta hirugarrena etxean jaso daiteke, baino etxean jaso ahal izateko euro bat ordaindu beharko da. Bi aukera daude doainik jasotzeko, bat aritzetako bidegiren arretagunean, bestea korreosen, eta etxean nahi izan ezkero euro bat ordainduta. Bueno, honetaz gain gailu zarra itzuli egin beharko da, noski. Eta gailu berria jaso ondoren, barrerak irekiko ditu gailu zarrak, baina ez du deskonturik egingo. Hau da, guk eskatzen dugu lehenbailen bueltatzea gailu zar hori, gero sustoak eta gaizki ulertzeak ez egoteko batez ere ez. Orduan, gailu berria jasotzen dugunean, gailu zarra entregatu behar dugu, entregatu daiteke bai peaje guztietan, hau da, ordainleku guztietan, hartu eta hor entregatu dezakezu gailu hori, eta edo bidekik aritzetan daukan arretagunean. Esan bezala, gailu zar horrekin, behin gailu berria jasota gero, gailu zarrak funtzionatuko du denbora batean, baino deskonturik gabe. Barrera igoko da, baino deskonturik ez da egongo. Horregatik diot, komeni dela erabiltzaile guztiek lehenbailen entregatzea gailu zarra. Ez baldin badu norbaitek gailu zar hori entregatzen, urtean 36 euroko kargoa egingo zaio. Eta gainera urtebetez e-mailak bidali eta ez baldin badu jasotzen, horre blokeatu egingo zaio. Ez du balioko hortik aurrera abiatu zar horrek. Gero beste gauza bat ere, hemen pikareska egon izan da aurreko urteetan, eta bai aipatu nahiko nuke, abiatu 2.0 gailua pertsona bati eta matrikula bati lotuta dagoela. Hau da, pertsona batek ezin du beste ibilgailu batean erabili, edo beste ibilgailu bat daukan beste pertsona batek ezin du zure abiatua erabili. Gailu berriak matrikula grabatuta izango du. Orduan, ezinezkoa izango da abiatu batetik bestera pasatzea. Eta pertsona batek bi kotxe baldin badauzka, ezingo du erabili eztare abiatu hori bi kotxeetan. Baizik eta beti da pertsona fisiko bat eta matrikula bat. Gogoan izan, gainera abiatu ezin dutela izan aktibitate ekonomikoak egiten dituzten adibidez, garriolariek edo beste lanerako furgonetak eta lanerako kotxeak erabiltzen ditu jendeak, horiek ez dituzte deskontuak izango, ez dituzte deskontuak gaur egun ere, bakizute hori Europako Batasunak ez duela uzten, diskriminazio hori egiten aktibitate ekonomikoetan, eta abiatu gailua bakarrik izan dezake pertsona fisikoak, Gipuzkoan erroldatuta dagoenak, eta gainera ogasunarekin zorrik ez duenak. Horiek dira abiatu eukitzeko baldintzak. Eta baita ere aipatuko nuke gailu hau beharrezkoa izango dela, adibidez, Irungo Oinaurre irtera sarrera berrian, lotune berrian, erabiltzeko. Hau da, ez badugu nahi bentasetik Beobiaraino kobratzea, Oinaurren aterata, orduan abiaturekin detektatzen du arkuak eta tarifa hori deskontatzen zaio. Beobiarainoko zate hori deskontatzen zaio. Ezingo da beste modu batera hori deskontu hori egin. Beraz, Oinaurre erabiltzen duten irundarrek edo gipuzkoarrek beharrezkoa izango dute abiatu izatea. Eta baita ere, 2021an martxan indarrean jarriko den A6-ko edo Beasain Bergarako autobidean ere indarrean sartzen denean komeni da abiatu eukitzea batez ere deskontuengatik. Baina baita ere horko traiekturen batean beharrezkoa izango delako. Beraz, pixka bat gogoratzeko, abiatuk ze deskontu izaten dituen gogorarazteko,
Badakizute alde batetik, 175 arteko deskontuak egiten ditu, deskontu progresiboak, deskontu programa hau daukagu orain dela 10 urtetik gora, 12 urte edo 15 urte olako gutxi gora bera, eta horrei gehitu zitzaion gastu limitea. Beraz, abiatuk egiten duena da, deskontu progresibo guzti horiek, lehenengo 125 aplikatzen da bidaien kopuruaren arabera, gero 55 eta azkenik asko erabiltzen duenak, egunero lanera joateko erabiltzen duenak eta bar, 175 egiten zaio deskontu hori. Eta gero horretaz gain gastu limitea. Hau da, deskontu guzti horiek jarrita gero, norbaitek pasatzen baldin badu, egiten baldin baditu 100 eurotako bidaiak, 32 euro besterik ez ditu ordainduko, gastu limitea hori delako. Baina hau egiteko beharrezkoa da abiatu eukitzea. Más de 62.000 usuarios deberán cambiar sus dispositivos en los próximos meses. Sus dispositivos abiatu, como he dicho, tienen una pila que suele caducar aproximadamente a los 6 años y ahora vamos a empezar progresivamente a hacer los cambios de todos los dispositivos. Los abiatus, hoy en día tenemos alta en el abiatu en 97 usuarios, pero vamos... 97.000, barkatu, pero vamos a empezar a hacer el cambio progresivamente, primero los que antes se les caduca, que son 62.000 usuarios en los próximos meses. El nuevo Abiatu 2.0 mantiene todas las ventajas y descuentos del actual dispositivo, es decir, los descuentos progresivos hasta el 75%, más el límite de gasto. ¿Qué diferencias va a tener? Aparte de que es tecnológicamente un dispositivo más potente, tiene también una cobertura más amplia que el Abiatu actual. Es decir, además de en todo Portugal, en toda España, también servirá para hacer los pagos en toda Francia. Hoy en día los pagos que se pueden efectuar con Abiatu en Francia no llegan, yo creo que hasta Burdeos, un poco menos. Entonces, yo creo que el gran cambio va a ser, aparte de que el dispositivo es mucho más moderno y más potente tecnológicamente, en la cobertura de todo el Estado de Francia, no solamente para las barreras de los peajes, sino también para todos aquellos parkings que tienen el pago por VAT. ¿Cómo realizar el cambio? Hay que hacer el cambio del actual dispositivo al nuevo. ¿Cómo se debe hacer este cambio? Los usuarios recibirán en su dirección de mail un mensaje informándoles de la necesidad del cambio y cómo lo tienen que hacer. Tienen que entrar en la página web de abiatu.bidegi.eus y en esta página web habrá un cuestionario, un formulario, no me salía la palabra, es que recasco, un formulario para hacer lo que es la actualización de datos de cada usuario. Una vez de hacer estas correcciones, hay tres modos de recogida del nuevo Abiatu. Uno sería en Aritzeta, en el centro de atención al cliente de Bidegi, otro sería en la oficina de correos de todos los pueblos y también cabe la posibilidad de recibir el Abiatu en casa, pero habría que pagar €1. Entonces, repito, tres modos de recogida del nuevo Abiatu. Una vez de que ya hemos rellenado el formulario, en Aritzeta lo podemos recoger en la atención al cliente de Aritzeta, en la oficina de correos, o si alguien quiere recogerlo en casa tendría que pagar €1. Es obligatorio entregar el actual dispositivo. Una vez recogido el nuevo, el Abiatu 2.0,
El antiguo dispositivo seguirá abriendo las barreras, pero no realizará ningún descuento. Para evitar, sobre todo es para evitar un poco la confusión que pueda haber o los despistes que pueda haber, que bueno, en el día a día, sobre todo los que utilizamos mucho el dispositivo en el día a día, pues bueno, nos podemos despistar, ¿no? Oye, que he cambiado, no he cambiado, no me acuerdo si es el nuevo, es el antiguo. Pues para evitar todos estos problemas o despistes, aconsejamos que se cambie cuanto antes, que se entregue cuanto antes el actual Abiatu una vez recogido el nuevo. ¿Dónde se puede entregar el antiguo? Pues en cualquier cabina de peaje o también en el centro del usuario de Aritzeta, de atención al usuario en Aritzeta. A partir del mes de recibir el nuevo dispositivo, Bidegi cobrará 36 euros a aquellos que no han entregado el dispositivo antiguo. El dispositivo se podrá entregar, como os he dicho, en cualquier peaje o en Aritzeta, pero bueno, pues la gente se apura, ¿no? Bueno, yo creo que es importante hacer las cosas bien, entregar el antiguo cuanto antes, como os he dicho, en los sitios donde se puede entregar y evitar, sustos de este tipo, ¿no? Y bueno, poco más. Yo creo que a partir de aquí ya voy a pasar a que me hagáis las preguntas, nos hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Galderarik edo baldin badago. ¿Me puedes volver a explicar en castellano un poco que los vecinos de Irún sí o sí van a tener que utilizar este nuevo dispositivo? Sí, es importante también recordar que este dispositivo será necesario en la próxima apertura del semienlace en Oñaurre, en Irún. No solamente para los vecinos de Irún, sino que todos aquellos que van a Irún y salgan en esa salida, por supuesto, van a tener que utilizar el dispositivo. ¿Por qué? Porque una vez de salir en ventas, si tú no tienes el dispositivo al pasar por Oñaurre, te van a cobrar te cobran directamente hasta Beovia, como pasa actualmente. Entonces, para evitar eso, hemos puesto un arco que es el que descuenta, es el que al pasar por Oñaurre te detecta y entonces te cobra solamente hasta esa parte, ¿no? hasta el nuevo enlace. Entonces será necesario para tener los descuentos y para tener, para pagar justo pues el tramo que sea. Y también, es conveniente y además en una parte de Guipúzcoa pues es muy conocido el Abiatu, pues toda la gente que vivimos en lo que es el eje de la autopista,
pues lo conocemos porque los que lo utilizamos a diario ya lo tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, hay gente pues en el eje, por ejemplo, de la N1 que no lo utiliza tanto o que no ha tenido necesidad de andar por la autopista, que no lo conoce, y es importante saber que en la A636, en el peaje de la carretera que va de Beasain a Bergara, la recientemente terminada en Bergara, también es conveniente tener el dispositivo para poder acceder a todos los descuentos de ese tramo. ¿Cuándo se empezará a pagar en el escano? Sí, pues a finales de 2021. Todavía no ha empezado el trámite en Juntas Generales, pero bueno, ya ha empezado la tramitación de información pública y demás. También recordabas en euskera que los nuevos aparatos van a estar ligados a un coche en concreto y a Sí. una persona en concreto para evitar la picaresca. No sé si tenéis a lo mejor en la cabeza la cifra, por ejemplo, de a una persona que se le pille haciendo un uso fraudulento del aparato, ¿cuánto puede acceder la multa? No, principalmente cuando se detecta un uso fraudulento, automáticamente se le retira por un mes el dispositivo, luego se tiene que volver a dar de alta, regularizar su situación, etcétera, etcétera. Las multas no son cuantiosas, pero bueno, lo importante es que se le retira el dispositivo durante un mes, se le comunica la infracción, tiene que actualizar su situación para que se le pueda volver a dar de alta y bueno, pues esa es la... Entonces, como bien ha dicho la diputada, el dispositivo, el nuevo, lleva grabada la matrícula. Luego, según estemos actualizando las vías de pago canalizado, acabamos de actualizar Irún, este año empezaremos a actualizar Zarauz. Bueno, según vayamos actualizando, el mismo peaje vinculará, identificará matrícula, dispositivo. Luego, si no coinciden, si no hay un macheo entre matrícula y dispositivo, no va a funcionarle. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos dando pasos y bueno, yo creo que eso es lo importante, no parar y avanzar. Diputazioak ez du kosturik izango, bidegik egiten du hau, eta ez dakit. Kosturik ez daka bidegintzako, hau da. Joan San urtean atara genduan, gu gara emisoriak gara, dispositibo bidegina da, bidegi du bere dispositibo abiatu izenekoa. Orduan, Joan San urtean atara genduen kontratua, dispositiboanen hornitzaileakin eta kontratu horren barruan aurre ikusten da aldaketa guztionen kostua. Gero, kostorik ez dukiko. Hornitzaileak, dispositiboan hornitzaileak. Dispositiboan hornitzaileak, 7 euro horietan, urteko 7 euro horietan, sartzen da dispositibo berria. Kontutan izan, diputatu Andreak esan duen moduan, dispositibo hauek pila badute. Gero, egunen baten, pila hori agortu ingo da. Ez dut nahi izan bihar agortuko danik. Egunen baten agortu ingo da. Bueno, horri aurreratzen gera, eta itxin duguna da, dispositibo aldaketa bat. Erabiltzaile guztieri. Honen kostoa dauz hartuta hornitzailean kontratuan barruan. Eta 7 euroiek urtero ordaintzen ditugunak mantenimentorako, hor barruan sartzen da dispositiboan kostua. Gero, bidegik hornitzaileak induen kontratu berri hontan, ez daka aurreko kontratuan baino kostu altu horik. Kostua mantendu ditzen da, gutxi gora bera. Orduan, bidegintzako ez du kostorik. Mantenduko 7 euroietan sartzen da dispositibo berria. Bueno, urtebeteko epia hartzen du. Martxuan hasiko gera
martxoan ez, datorren astelenian, 24an, hasiko gera, 64.000-ekin. Sarrenak. Gainontzekuak, hilero, kopuru bat. Urtebetian, 100%. Urtebetian, 100%. Gauza garrantzitsu bat, jasotzen dunak abizua, e-maila, jasotzen dunak, aukeria dakala abiatu bi ateratzeko, komeni dala abiatu bi ateratzea, erantzuntzen ez dunari, jarrituko zaizkio bidaltzen e-mailak, gogorarazteko. Gero, ziurtatuko gera, erabiltzaileak jasotzen dula informazioa bere buzoian, bere e-mailean, komeni dala abiatu bi eskatzia. Eta eskatzeko inbiedun bakarra da, gaur egunean baseatuan daudezen datuak, pertsonalak, izen-abizenak, bizilekua eta abar, horiek ziurtarazi ondo daudela. Hau da, aldaketa bat egon bada urtietan ziar eta ez du jakinarazi, ziurtarazi datuak zuzena diala, datu guztiak. Orduan, hori ziurtarazten duenean, automatikamente ziurtarazpen horrekin, bidaltzen zaio berria. Berria aktibatzen da lehenengo viajean, lehenengo erabilerak aktibatu egiten du, eta diputatu Andreak esan du moduan, lehenengo bidai horrek egiten duena da, sarra desaktibatu deskuentuetarako. Funtzionatzen jarraitzen du, baina deskuentuetarako desaktibatu egiten da. Sarra. Eta hortik aurrera, ez badu itzultzen, sarra ordaintzen dira urtero 36 euro. Gero, komeni da itzultzia. Sí. Hablando de peajes también, parece que Pedanisler ha dicho que mañana puede haber fallo del último recurso presentado a propósito del peaje de la 15 y de la 1. No sé si os consta primero y segundo, ¿qué esperáis? Fallo no va a haber mañana. Mañana está señalada la fecha para la votación de lo que es la sala, ¿no? Suele haber un juez ponente y, bueno, luego lo llevan entre varios jueces y está señalada la fecha para que ellos tomen una decisión, pero el fallo no se va a comunicar a las partes hasta que pase un tiempo. Pues no sabemos exactamente cuánto tiempo será. Pero desde luego no, ni esta semana ni la siguiente. O sea, suele tardar, pues puede tardar un mes o puede tardar meses. Eso ya no lo sabemos exactamente, pero mañana no se va a comunicar a ninguna de las partes todavía. ¿Y temen un fallo negativo o no? No tememos ningún fallo negativo, esperamos que sea positivo esta vez. Nosotros, cuando llegó el recurso, ya sabéis, el primer recurso ya redactamos una nueva norma foral, la segunda norma foral, que es la que está vigente actualmente, y creemos que además, la argumentamos, el recurso que hicimos nosotros está bien argumentado porque ya teníamos datos ya de utilización del peaje de la N1 y, pues no creemos que sea contrario, por supuesto. Nunca se sabe porque los tribunales no están en nuestras manos, pero esperemos que no. Bai. Ez, epaia oraindik ez da aterako, badakigu epaiaren, epaileek izaten dutela ponente bat eta behaien arteko bozketa bat, eta fetxa hori biharko egunerako jarrita dago, baina gero partei ez digute epai horren berri ematen, hilabete batzuk pasa arte. Orduan bihar ez dugu izango horren berririk. Guk ez dugu espero kontrako epairik, guk noski aldeko epaia uste dugu izango dugula, gainera kontutan hartu behar da Europako batzordeak ja 2 aldiz baimendu digula peaje antzekoa, ez dut esango berdina, baina oso antzerakoa, eta baita ere datu askoz gehiago dauzkagula lehenengo rekursoa elegitea jarri zutenean kamioilariek. Orduan oraindik ez zegoen abian
peajea, eta bigarren honetan berriz bai, eta beraz argumentazioa egiterakoan gure juristek sartu dituzte datu guzti horien emaitzak, eta ja beste modu batera argumentatuta dago, datu gehiagoekin. Beste galderarik, alguna otra pregunta? Eskerrik asko denoi etortzeagatik.